नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी नायक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व कार्यकारी नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डठे खनेदुको गम्भीर मतभेद या हुने पार्टी एकता संकटे खनेदुको दो प्रधानमन्त्री निकट स्रोत या कठन कार्यकारी नायक प्रचण्ड पार्टी या प्रभावकारी रूपमा न्याउने तत्वता प्रधानमन्त्री पद दाबिया त तिनका समस्या सिर्जना जुगो ख प्रचण्ड निकट स्रोत थागुदु प्रधानमन्त्री पद वो प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक या निर्णय विपरीत या त त्योंगुनी पार्टी दुने गम्भीर समस्या सिर्जना जुगु दाबिदो ओली पांगु नाप्लाज्या कार्यकारी नायक प्रचण्ड डठी प्रधानमन्त्री ओली नाप वनी टिंगु अवस्था मजुगु थासे ओली अध्यक्ष लपु क्लियर जुइगु थया दिदुंका निमनाया डठी मतभेद खनेदुगु ख निमनाया सहमति नीति इच्छुक खने मडे ढुंका नेकपा तरंगो संकटे खनेदुगु स्रोत या दाबिदो छ अथे मेपी नेता तेजा छ निमन नेता अध्यक्ष डठी कसरत जुगु थागु दो कार्यकारी नायक निमन नाय न पहे उनीगो समस्या जुगु व प्रधानमन्त्री निकट स्रोत जानकारी बिगुदो निमन नाय टकराव कारण सरकार व पार्टी अवस्था कमजोर जुयाचंगु खनेदो ठगु संगठनीय नेता कार्यकारी कर्ता तेता बिना कारण पक्राउ गएको व मखुगु मुद्दा टगु टासे नेपाल विद्यार्थीसँग प्रदर्शन यागु दो षड्यन्त्रपूर्वक नेता त तर्फ कटियागु यातना बिगु मखुगु मुद्दा टेगु ज्या सरखाना यागु टासे नेविसँग प्रदर्शन यागु दो नेविसँग कार्यकर्ता ये या फिरकोटे मण्डबे मुना प्रदर्शन यागु क प्रदर्शन सहभागी भौतिक दूरी कायम मयागु लिगु दो उपत्यका कोरोना संक्रमण या डर ओफियाजंगु साना प्रदर्शन सहभागी देशम दूरी कायम मयासी प्रदर्शन यागु ख कोरोना पीडित जनता देशम वासय नीति सरकार उदासीन जुया चंगुली विरोधी यागु दुस प्रदर्शन सहभागी जनस्वास्थ्य खेलबाटिया दैमको भ्रष्टाचार व भ्रष्ट सरकार छिद मागो मरु अधिनायकवाद सरदार झुठा मुद्दा खारेज गत थेन्जाको नायरबाजी टगो ख ठुगेसी नेपाल सम्म चिन्सा सब पी छर नुड कसलाटो पारु मंगसे एक कटे हनेको जुगु दु मिग निने नेपाल सम्बत नुड राष्ट्रिय समारोह समिति चिन्सा सब पी र गोसाले नेवा दे डबुया संयोजने नेपाल भाषा मंगा खल ये नेपाल भाषा मंगा खल येल नेपाल सम्बत नुड राष्ट्रिय समारोह समिति 1141 राष्ट्रिय विभूति शंकर सक्वा प्रतिष्ठान नेपाल नुड समारोह समिति येलाया मंगा गोसाले जुगो भर्चुअल मुज्या मंगा अपिल मार्फत ठुक्टाया साला नेपाली पिन्टा इनापियाको कोछिको दो नेपाल सम्बत नुड राष्ट्रिय समारोह समिति 1141 नाय रमेश महाजन या नायसी जुगो मुज्या मंगा गोसा खल या नायपि व प्रतिनिधि पि नरेश ताम्राकार रमेशमान पिया ऋषि प्रसाद श्रेष्ठ सुरेन्द्र बजाचार्य श्याम कृष्ण मानधर पिले चाहिँ नेवा नेलुवापी मल्लके सुन्दर डाक्टर चुन्डा बजाचार्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार नेवा पत्रकार राशि डबुया नायक सुरजवीर बजाचार्य वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सुरेश किरण पि नुख तयादीको ख मंगापीले नेपाल सम्पत आन्दोलन या प्रवक्ता तक मधुम पद्मरत्न टोलाधरी योगदान या टलुमंगको से नेपाल सम्बत उत्सव जक मकुसे सांस्कृतिक आन्दोलन न खथासे राज्य राष्ट्रिय सम्बत मान्यता बिढुंकान गन सरकारी ज्याख मछला चंगोखे आपत्ति पंकोको जुगु दो मंका अपिले कोरोना महामारी हुने नुदया लस्ता दैनिक कतजे कहना वया चंगो सांस्कृतिक रैली व सभा समारोह भिडभाड मयासी हनेतना इनापियाको जुगु दोस व सोन्ती या छोरे तिथि मिथि या गडबडी ख या तकया नेवादे सांस्कृतिक विविधता कथा याको व सुनान विज्ञप्ति वा सूचना मेगो पूजा या तिथि मिथि व तजे लजिया तखु मख्यो सेन इनापियाको दो नेवा नेलुवा डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ यातन कोरोना पुष्टि जुगु दो छुनी जक वेक यात जोरोगु खस सब परीक्षण यागु ख वेक याका डाक्टर मनोजमान श्रेष्ठ वेक आ थगु छि आइसोलेसन छुना चंगु व छुनी या नीति वेक आरमिना चंगु जानकारी बिगु दो बलामी जातीय प्रचलित ऐतिहासिक प्याख मकवानपुर या थाहा नगरपालिका चितलाङे न्यागुडो ठिटे पौराणिक पाखना पसवाको प्याख मोहनी कोचामा पुनी निसे सोगो चान्याकेको यही पुनी या छनुन्य स्वच्छन्द भैरविया रसाले हो ठटे प्याख लुकेको ज्यान न्यागु निर्मल बलामी कनादिको दु थाहा नगरपालिका नौया वडा अध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठ येला मार्फु फाखेल लिसे लगायत या जात्रा स्वेटवेको यासाना आको ना जोखिममा कारण भिडभाड मजुगो खंकना दिएको दो
काभ्रे प्लान्चोकिया बनेपा नगरपालिका 11 या सिना गालया जंगले छम मिजा या सिम लुगु प्रहरी थागु दो शनिबार पहनी अपाङ्ग अस्पताल सिबेचुए या जंगले लुगु सुइड व सुइन्यार दु मिजा या सिम अझ पहिचान जुई मफुनिगु इलाका प्रहरी ज्याको फोटा या प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र टिमिल सिना ठ्याटीको दु सिम या त धुलीखेल अस्पतालले तगु व घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान ज्याचंगु प्रहरी थागु दो सिम या प्रकृति सेवले घटना संखस्पत जुगु प्रहरी थागु दो लिपाङ्गु निपेगो दुने थप 2824 कोरोना भाइरस संक्रमण जुगु दो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कठ 13023 पीसीआर परीक्षण जुगुली 2824 संक्रमण पुष्टि जुगु ख थोना नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमित ल्या 1,73,567 थेंगो दो लिपाङ्गु निपेगो दुने सोनेगले 1622 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु दो स ये 1362 खोपे 96 ललितपुर येले 134 संक्रमण जुगु दो लिपाङ्गु निपेगो दुने 3620 कोरोना संक्रमण पाके मुक्त जुगु दो आटक संक्रमण मुक्त जुपिनिगो ल्या 1,34,842 ठेंगो दो नेपाल भाषा या संगीत खेले ठंग नेनादेश अन्तर्राष्ट्रिय बुख इजरायल आइतबा छगु कोरोना भाइरस खोपिया क्लिनिकल परीक्षण न्यागु जानकारी बिगु दो ठुनाप इजरायल सरकार कोभिड-19 संक्रमण दिकित व नियन्त्रण या उपाय या त मोयागु थागु दो छिसो सुरुङ या अन्त्य प्रकाश खनिदैथका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु न तेल अभिव लिक सेवा मेडिकल सेन्टर दुगो पत्रकार तेनाप थ्यादिला महामारी सुरु हे नेतान्याहु न इजरायल इंस्टीट्यूट फर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR या त कोभिड-19 भाइरस विरुद्ध खोप विकास या त निर्देशन बिएको ख खोपिया सुरु सेवा मेडिकल सेन्टर व जेरुसलेम हसत मेडिकल सेन्टर रे जाइना चपि निमसेम सेवक या त बिया आइतबा परीक्षण सुरु यागु ख इजरायली नापाङ्गो चरणे 80 खोप परीक्षण येगु जुगु दुसा कि ढुंका 980 परीक्षण येगु व लिपाङ्गो चरणे अप्रिल व मे तक सोगो चरम अर्थात अन्तिम चरण खन 25,000 व्यक्ति या त खोप परीक्षण येगु थागो दो WHO या कठ इजरायली परीक्षण विश्वव्यापी रूपमा परीक्षण ज्याचंगु खथास ठुके 40% खोप मध्ये छगु ख इजरायलले न मुकयना 3,14,000 व्यक्ति संक्रमण पुष्टि जुगु दुदास 2,541 सीट हुगु दो नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु प्राविधिक भाषा राजु या त सुभावि से थौ या त जी बिनिता या त न वनिगु उजफना जना छिगु दिन भिन्जीमा सुभा जेमा भा